Sawa dari kasi joni. Kerbu kising nanoftoin constituency. Ban sawa dari kasi joni. Cuman bapanianya kini kecing elang kini kepuan. Sekretari jong kasunang nongstoin. Lai kecing. Ini kirit long kontraktor bos. Employ ban kumu yang kata kusur jong kuat ba. Barada kuat ba uayang isi kau kasangut KMLA. Uang ban kirit long unungnya steering. Ban kerwat steering ya ka bos. Employ rupan le ya kata. Iburam ya kusur jong kuat ba. Ngikumu ya kusur jong kuat ba. Hendrai nginom tere bande kum kiwai ki parti. Kiwai ki parti ki ban chuyang harus surap. Ban apkawang mau yang tei ka bos. Ban apkawang mau yang tei ka bos. Ban pendan saw ban ya ki parado ki parasnam. Ya kata kacat kam tinginom tere nak yang joga parti SPDP. Ngiburam yupai ba. Bat kidon nak si kita ki parti ki ang balik si ngin chusyang apa tei ka bos. Ngaon ikti kita bersyukur semua ban susang kita kabas ngan kuat ban ong iki kumne bahkan long leno ai la pisang apa kabas bat pisang apa kasitin bat long leno ai la sida pisang apa kasit bos bat piyo kia lengai kabas aksiden tempat driver hak tempat kabas na kaliang jaga parti SPDP la ngidan kamban le kumno ni kloi ban le kita ban kuram je sunjo pa bat The car MLA of Mountain Road constituency Banglayo Banyatray ringkat Banyo ika jingjok kabadan buram mau arjar apply Hangki Mountain Road constituency Kublai Shibun Barat kajingdon ringkat jumpi Kai mense menga kum uhindan rangba jama ka party Kiri rangba jama party klam de jer kateng kam to ika por nang daru kham kam gerbang ye ki padba kinong kershan jama party housing Kublai Shibun, Lincoln, namar kapor kam syak players ngawi chairman yang satang 8 minit. Namar kata ngelawan benrong syaki syong githaw kitong pi. Layo benrong aki polling station ban pensyai ki nongden. Bat ki jingang nut ki jonga. Lala ban pen info epi bangade ka kun persatrai jong mai. Ke jing pulih ke jonga bangadet ke master degree ke subject English, ke post graduation diploma, ke mass communication. Hendrai kita kim gandol ladang imdan. Ika mensi metri ke bersisha, bagi ke jing champang ke bunong tahun air ni, bagi syakri ya keri bagi jal penrio. Nak kenyuk, nak tim, bagi nian yang kena kecaka. Namar kalong tentang palat yang hadu kata-kata. Namar kami pli nak benta jongno, nak benta jong mai hoping stuning do. Ubadai unong yalam jampi deki sau pau san pau teli kisnen. Unong yalam plai. Ibuan di mayang naga nagajok karinsan. Ibala judan baka party. Nakiway kiseng san terhei. Kikin no, kikin to. Bak ikrem kikin tien gibalay kujan. Ray ko nong soy constituency. Ken mau biang-biang ye kani. Kaya gamaw mai doping school lingdo ulale taki saw pausan pau teli kisnen. Uyeng nga kinikijaka. Klam dapan pai niya tang sikan tien ru. Siya itu iba ben kiba keno. Kiba kadaw tiyo. Hereu keren kami lagi jom kinong ril. Ko kiri orang ba kibla judan kiti baga party HSPDP. Menta apa pila dan cekawai ke party. Ngapla syaya ki. Bangang adone kecing amnur. Kumbau ni ulang kini ujonga. Ulaya ya kalenti bersyakri ya kejal penriu. Keno se bapin keno pin kento. Penbanguan se balaman sim. Ya kabadari tiling donong lad. Bagandang beteng. Ya kalika party. Kabla syakri ya kejal penriu. San pau tam kisnem. Hi ben mo bakalat temen. Long tek kong kirang ba. Kiba i ben ya laga jom ka kami. Kabau pinpiang ya kayeng kesen. Kabau kaulok kong tang syumi syabar jom kayeng. Yo iya kini kibat thaba. Uya bed uklet ya ketuka ya ketuka lok kebadan hayeng. Kajo ya ke party HSPDP. Kalau penyo jelati ya piko kirang ba. Pi kibat kena kento. Kalau yang kirang ba. Hendra kisi pos dan dunangin le kumno. Hune unong hilang mo bade ukupa. Unong hilang juga party ba umdan show. Kikon ngisa kumabat ni bakla dan pi. Hendra pinumab ya kata. Atau pinang keno si kento. Pinpendungan sim yang igi bakwa si siya ban syakri. Laladay mga kabakwa si siya.
bangan chulong MLA ni MDC hagapor bapi ko Presiden Berim piay tiket Siyaw briw bapi man na nong stoy hagabangang alapani ka tiket panpendet yang ketugas nem shiteng kabau mai dan sa pendong MLA na pelasai na airen ibadai na jonga ilafon yang pada dan sangat kimalik doyong na nong stoy ibang yele independent day pi ko mo be yang renglong em na em jaga ketiga jonga nganung tre mengandai mga benpen jot yang parti HSPDP hadir ko Presiden Berim pinabe yang naga parti HSPDP pia hong makamde kanong kintikur jomno renele mo piberu ngong ini kintien ha kadono kemensim bejonga maye ko mga pan na pia ka artus antari jong September arajar khatsan haknap jong ka jingtia ka jong pi ka bo pi tia ni grims wala piklam la asyo benjubab ngong maye kerku ngarang kwa bentreng na ka benta ka parti maye chiposan duna pilay alam ni ka jingya dinti ka jonga wala da asyabe na ka parti lada ka dana ka hokanta na chushom khopaye lada gamdan ka hok ka jing syabe jonga na ka parti bakam dei ka nong kan tikur ko makiom ngan sa yo biang benru sa ka parti nang ta shushu nang ta shushu hagi lagi por pa syabe na ka parti ublay ka lat bangantrei na ka banta ka jad reo barkasti ngalong ka members of jong committee jong district council hagi ni ka jong ka jaga pagba galawan ban syai shafi yaga jingdan kam pangindan yaga an ka matik na ban penskem yaga shimjat na ka kami ka to ka bel ka mangila kantor how district council affair minister ba prestun who ex MLA jong piun pensisha yaga ta hakim met jinga kren ujudan teng bani baik po YouTube kanusin kepada piling dok aleh hakmat jong lat jong kejela ban penbor bon ay ka muhor bakan longgan ka matikna bagan yo ban penskem ya ka jat jong ki khasi bagan shem na ka kami kalau pat bawi pe ban pelong yang akong ka MDC kani ka way ka matchon ka jingdawa haka ka por daga ba burong ngakin maawi Dr. Don badai Presiden jong ka UDP bangko ay duar blay in sakhiye kata iso sanay ka jing shabe jong ana ka party ibay ba alantri bainwan ni kendo yang ahir kong badangin ay kiye ka kam chairman ye ka social welfare ngang tre papinrong sandan sa ka UDP yale jiet kong badaki kwa ya ka constituency mau shedrut mau tarshan ni nongstoy ngong balan lada ublay mo ubed un sa play kalat langan day taganang try ka baretam jong ka party ru ngakwa bakane ka party ka jong ukni jong sa sanpong sa shispasnen kan shakri ya ka jadun ri tangba umday banchuin tagakar kakertay jong ka party henry bagi nongrem bagi jengele kitma ki bomai dudang pensateng ngindang beteng barginyele housing arazar kaknai ka party kawan ban khot yang abanele da motion hapren jong ka jinglong thmai ya constituency hapren ka jingbom dan ya ka spot banele renga pen komu apa ka party ka idon kam yang claim the shifting claim the rate banele election MDC na motion ngai ngoy ublay usambay bangna let ban bet haba to por daga jingben jot jo Presiden Berim open ya shurut ya armo chipara bagi sarem mak arjar khatra ham motion constituency ka ay ka pangila bet ka to por arjar akulai na yo ban ot yo so jong ka jingjob ham motion ka pangai krelang ba punya MLA bedang sudah ban keren arjar pusan ngaplay ka tiket na motion constituency ladang si ko abang MLA MDC ngani lepene bitrang benile na motion balingan manile na nongston ka constituency ka bangala tray ka constituency ka bangala ito itaw ha ka jingterman na don reki taray siyo yang
Kogi pajba, kita resdio bangang asukwa anuan sim kabu, kumbang gitu giri ramba, bangan tengen na kaserngio jong main. Nanagatay kung taan na nileben na motion road, ngan penebet triang, bitim na bakla penbit, buat bangan yale na ka VPP. Ki pajba jong na motion road ki ong yale na ka VPP, kila job lupa angin ots niyang lupa ngong Dan ki ong yale na kiwegi party, ngong kinong yalang jong kiwegi party bahe, kitip siya kadar kat nusin kilawan yang kendo yang ban penbit wan ban bay daga tingka manganyale naga party joki hendai ngong ban nga syadi abi nong thau wadu play ban ban kalat menta hanang ni nong stone bangin ke kle biang party namaru kulum Jomka party HSPDP day ka non-stone limna day na ka non-stone ki kamba ki kamrat ba Jawa mayit lese kinum orlong kublay non-stone constituency kublay shibon baga daw jom ka chatriyo kayeng piwan kren clean politics unong stone ulade ban practice south santan piwan kren nong rimblay ka non-stone constituency tham jus ngau tenat babin kenok ne kenthok nama runong yalam jong ka non-stone constituency south santri kisnem ulada hikai yakini ki angel di belan lui ka jong blai ka om daki kentien ki jong pion pensan daki kentien ki jong pion penren wat nok paria ya gani kejat penriu ngaso kiaban berkat ya jinglong jingman jong kesan pertai hagani ki asnem laisnem hagani geri ke jongi la thaya nga ka yen ka bau pa jonga ka mei kha tumnen jonga kene ka nong seng ya ka APHLC ka yen jonga mei ka kmi jonga kene ka yen ka baseng ya ka HSPDP haga jing san jonga hanu kene karta ngam Jios ngokot bergandan kecilong cingman ngasan pertai kumbalong ngakini arlais nem kumamdan show kecing burong dan show kata kecing kengkan ban kren ki kentin semakor wadi kentai kita men ikro shano pimot penyalam yang kena kecat penriu tep play kapa kecat penriu kasih latip kum kecat penriu kapa tep ek akor kapa bha ko kinong yalam to kren da kecing kikli Pisang saban penpari ada kecat penriu. Baga penskem ni triang yo mau bersiu uberi kaktir ubatenrong ya kecat penriu. Housing sawe mau bersiu dei kakindau. Kabangala jipatai kabang ya ka board of the district council kabang muslia ya ka hoklong try syapom chakam ban pom ding sia cha kan das pak dai penriu kene ka jing tlat jong an jong district council ba jong jilla ka jing bom sya ban ti do yong kene ka jing tlat jong yan ban ya dai ka hoklong try para ribayin nanong stone na refugee nga kane ka mat ka bangan nong kubong baga chisa arusan amendment jong ka schedule lada day ban her dali kaparu yin her ban besken yang hoklong try jong kon ka priun yo tret kapag syuhan ban muslia dagi an dali kumno may job yang issue iranium kaklempot tang hapo India, uher Germany, uher Austria, uher London, banyak keren bagi dorbar ba, jong World Uranium Hearing, bagi job dia kata banum syak berti doyong, ngimdei syuk kiba bin, gila nang banwat gila kelenti, baladang idei, ban keren lagi dorbar jong kiba yada, lagi hok jong ki indigenous tribe ru, gila nang ban let syaduk syata, ban scam, lagi hok jong kacat penriu housing kupur ngelakren baki ni kilai teli gede kakendau kaktin bakupur kimi kisensan perthai kibayalam baklayo paipa mensyua kita padus baus scam triang ni mudur rekilayo snow dalam jom skor kin yalam baklayo paipa ya jingsian pang ka bau longshwa ulasot Ula syur ya kecat penriu halor kenong rim
tipkur tipkha ladang imdam dakaan ka batikna kabanglaya tho shakmat nga ima ban pete ga jadun reu shanong in sapoy bajongi kalalong kum kita jiwe ki basong ka we ki jela ban sadno sandon ya ka snap terbang bakala iti jong ga jadun reu ko ginong yalam jong ga jadun reu nga burong ya bi haki we ki benda ba pikren na ga benda ka bonsap jong ga jadun reu henry what you korok what you bonsap pat ya ga jadin jong ga jadun reu na ga bi penrong ya ki san berkat kibam ya dai dore ko ka jadun reu ngakren ya gani da ka tinge pada ka jingket khle namar kane ka jadun reu ko jongi ka don ya ka jabing ka jembon bon batang shuan kan penbi nila pi nginong tresho babinwan kan torok ya ka san berkat jong baloi loi lanabi ko akan job election terwa betang ki nongrem ki basisha terwa betang ki jingangdot ki bapi ko akan pendep na ka bentang ayo nong upat ba wadum padia lagi kentin ki basui jalam baklayo upat ba namar nila de yoi san thau tam kisnan ki nya padia jongno re jongno kampenem ya keri kampenem ya kanam stone kampenem ya ka jadun rio parri bayen ngong yengsken nang stone yengsken bila dai mapi ki nong stone constituency ki bla sayos Wycliffe dai mapi ka nong stone constituency kabla sayo mai jo pinstone lingdo baka perthai kada ainam the longest serving politician unang yalamu bajang jantam balong kumu emily hato wan ai pisah ujob ka pisah ujob de kinyakai ujob de penbidu pai ba ujob de kinongren ujob de kikam klem de kenok ne kentho marwei uyeng assembly hadu syaba unklat na kaperthai juman that ban kren ya ka jingshisha baka nongren baka ka party ka amnur ka badari tiling do na ki tharais news pa tharais news lelei kinno spa pi kinno lelei lada bidang pirgi bit ban ay ka bor banga ngan tedong lem ka di kam benra ya ka jenge ka bomte tang ka benta ka nongstoy rei na ka benta ka rei khasi jantia pikir ta no wak lele ngadam don ngan net play ka rinsan mga nyai kren ya ka jingshisha tama sakin mau kan sa poy ka pohon oh kiwai ki akal jom kiwai ki constituency ki nong yalam jom ki por bidaya tho ki artikel dan arlai penairu kai ga bau pingu la kren ka dei pet nong sonyo isa babi ya ka jing bakla ba binai ka bot ka kordor babin song kai ba ka badari tiling do ka kren ya bakan sa poy ka por la nginte la kam kum ya kayo tien ko lat ki jom ki Rela dapat day bagi snow na penjok yang asya nu pinwad yang ngayon kular ko baskem na dangam lekong tawag jabat skor yang nan siyem gaying wad ang chong sundan bayan nangson sir kanda dan kam balik ako district council lagi kiweki kam riban kumsok yung padba ngan siyong ngan sa batro makular ko baskem jinglong ka chong maet kalong ba ngakan mau biang Kapor bau syai marway, tang bandum jak bandam no kaparti. Walu Dr. F.E. Kaungam bandung ha kaparti. Ukin ranya lagi syadin. Kita ruang chief minister wong ayu Dr. F. Beteng ya kaparti manega chingale ubadai hok nan nongstoy nama ngaken mau biang ya ka ka pilap tinja burom yo way nong yalam ubadang don nanum say kertai sawat pipe yo una kaparti hayo mahat nama kata parri bayin nei ka kamud padong kumdu da ka bang kumta tunget baka kong badar tiling do kadon tangya ka jingang do ka bakalapan no mai do pixol lindo ka arbisan tarik jong September baka kwa bantrei na kabenta ka party syodo man syong ngong yepi yengsken bat sken ni lagi chom kinongren kumabila bat saupo sa santali islam walong kumutu kada abad klar kibalen dari yan yabo plan mo do ibutsak ngamuwe om day basyan
Islam HSPDP ladabi kubur bernai kami kejisha bertajam bernalai sin laiwat banyeng kadau banyeng terbiu housing Islam National Constituency uplayan kerpuya pi baro agsa kere lama kejam sing kan kawe biang sesisir na naston Mulai sipon kong